Gukulay chay Senator Bam Aquino king pamagbayo king politika king bansa kayag naning pamagmasusi king 40th anniversary ning EDSA People Power Revolution. Inasag na lang Senator Bam Aquino reng leader ning bansa na ilele pa mo ing epami kaintindi at ing kule king politika bang tutukan ing pamangailangan da rin Pilipino. King kayang pasyag sinabi ning senador na bistamat malwat ng simbolo ning sabalan king politika ing lagyu da rin pamilya laban ka rin Marcos ing kasalukuyan na enerasyon manintuneng paralan bang aintindyan ning pamanibala o pamangobyerno. May mga times, yes, ganoon lang talaga. I think for most politicians, ganoon naman talaga, di ba? And ako, I'm very proud of my relatives, but there was a time when, in recent history, na pag tinawag kang dilaw, parang napakasama mong tao, di ba? Aminado yay Aquino na impanga metong nga Aquino metong yang double-edged sword. Lalo na libutad ning matinding polarisasyon nung nukarin maging negatibo yung bansag king dilawan kareng milabas sa panahon. Makanyan man, dinikdik ng pagmaragul na ing pamana ning kayang pamilya at reng aral as simple at balabalaw sa serbisyo king publiko. If there's one thing I've learned from Tito Ninoy, Tita Cory, Pinoy, even my aunts and uncles and my other relatives in government, it's just consistency. 'Di ba? Tuloy-tuloy lang yung serbisyo, tuloy-tuloy lang yung keeping a low profile, like, you don't really see any of my relatives or even myself, na napaka-extravagant ng lifestyle. Just keeping simple, which we learned from Tita Cory. Keeping consistent and matapang sa mga issues, which we learned from Tito Ninoy. Studying hard, working hard, which I learned from Pinoy. Pabalo na mo naman ng senador na kabilang niya, kareng may kipagpulong kang Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. king Malacanang bang apisabyan in crisis king edukasyon. Agpang kaya malyaring elami kasundo kareng pilang pisasabyan king kasalesayan inyamo kano dapat maputot o maapektuhan ing pamamakibat kareng malalang problema ng bansa. For education, no? Unang-una, I think we have to agree that we will always disagree on certain things. Yung pananaw ko, pananaw natin, baka magkaiba talaga sa pananaw ng ibang tao. You cannot convince me and I cannot convince you on certain matters in our history. Done. Pero yung pangangailangan ng taong bayan, napakatindi, napakagrabe. Atlo kareng kayang panukalang batas ing kabilang kareng sinertipikahang urgent ning presidente. In Classroom Building Acceleration Program, in Citizens Access and the Disclosure of Expenditures for National Accountability o Kadena Act, ating Party List System Reform Bill. Dinikdik ng Aquino na kailangang misaupan niya yung Senado ating executive bang ipasa lareng maulagang reforma lakwas na king edukasyon at transparency ng gobyerno. Masyadong maraming problema ang taong bayan para, kasi ano mangyayari? Galit ako sa'yo, galit ka sa akin. I'm the Education Committee Chairman, you're the President. Kung gagawa ako ng batas, hindi mo pipirmahan dahil Aquino ako. Hindi naman pwede yun. Or dahil Marcos ka, hindi ako gagawa ng magandang batas para sa mga kabataan. Hindi na naman pwede yun. Para kaya, ing tunay diwa ning EDSA, personal o pampamilyang pamagiganti. Nune pamiyabeyabing kimut para king kapakanan daring may mali. The way our system works is that somehow, kahit yung magkakalaban o hindi magkakaalyado, they have to come together for the people. That's the beauty of our system. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.